Ona ndro mongina agotenga kinchoma to gimo bwando siri. Ko ngentande osenyulio. O nyulire. Okatana oro mokungu kanyubwango nkiyoganye. Ngobono ko gosoka etole gaiga. You know that's a very awkward way of handling somebody. Umuntu abwateli yota senkora imbo sina kwa bekira motor. Still you are not giving this person hope. Kabantu baminto ko semeli gakia bagaka. Akyo mugaka ka omongino ko semeli. Senso abakwa murusiti. Talirube kwali geta application letter. Nkwa marete te kuruso. Akino baringi buna baringi. Ukwa letro mwana bwo muntu sei no. Magendo kieke. Akyo mugaka no gocho nyomba gwe kabagaka gakia bagaka Moraa. None kero wachiri wasibire akinju nyomba bono. Tiekorara gaki tiekorara no ne papa. Akinjwa kakorochiga. Akasema ningo ndo kieke. Ngeyo mugaka ngo sibale lakini no hakorara nyomba. Nenko ndiende konyu temanyiria sera ira bono. Nganga inga imwa Moraa tu Moraa moso beti no bange no mukoyo ndo lyo mwako yasirete. Igo mongina nkia go ichuli ujimoino. Inde biagera banta bange basirio gosemeli. Hakinga kialenge bya ko tukuruga iga. Tuira ne chinga chito tuchiaga chebia. To abantu baminto gosemeli. Abana baitu bakule gisukuru, bandi skuru cyabasinyire. Ona abande okaba gosemeli kwa buli nateba bachake kwiranira amaru chinya sore. Hakito abantu baminto gosemeli. Nko era tole abakristo baminto nko era tole. To abana gosemeli. To abangino gosemeli. To abagako gosemeli. No musacha gakare bunakare. In fact ritu ngakibune kero kubwati mona abantu bagwita mono tali abakungu. Okoranga abakungu mwachandeka bakamugaika segete mokalika bullet proof. Abakungu bagete bullet proof ono bosika bagete chest guard. Stress free. Ono mata abakungu botara stress free squeeze. Eba no lite bakirete kinanda. Stress yakale ko bano libon. Ona bagaka no bachakire ko engenda. Abamura no bakali guita. Manya in fact abantu na tebi go 4. Na gote yo man. Musiketa yo no yo mona iguru kwano. Abamura yo maka engenda agasira. Yo maka nyuli yo gakon. Oyo mono ali nyagitari bono gasigete maide. Tinde gumuisekera. Asiki. Abasacha kireme chando yachire mbaliko nya muntu akobora bagotebi. Musacha goje gukwano mu chando yo ne pari shigali stikaransi. Mugaka goje gotenga fate ebintu byakongire. Etu atete ngantu na abasacha. Musacha okomera gojiarali. Omere bakaliri tata. Tuaru muntu oraenda agotegera agotenga fata gose muntu getulio uri urasemeli. Abasacha dia tokonyane. Abangina abana tata naboge. Abangina naboge sana. Talinga ndage nestia abangina kiri mungina akorera. Mungina kera akorera kero muchando jire mumuromu abawa kere simu mutomera 200. Mungina akera musiko yo kara osensa odare pi mutomera chiri bubere. Musacha ngo wa kere simio okonya. Dia tokonyane muna abasacha nendo. Kora bangina na moja motenga lende nga toruanira abana abega. Nkache ito nchigo tananya bagaka mbako lende kieke. Kiotoma ekatu kwa na about the gender violence. Gender violence, especially against women. Ndo basa kuiba basacha na barungo ngo bafare the rights are violated. Mbaka basacha hauna bale ga una bara mo baroje ga. Basacha mbale batese gete ganda ba ilikonda bakwane bale. Barale buna rasa rasinsa. Abasacha mbale bakunyune na moruchi pa ko be mejandere menge chinga chiabo. Akora ngati anya ko berra ga iga. Ai no chimaro go bekero bwira. That is not a solution. Abasacha boka nintoro rosika mkunji ito. Yo korendo kieke. Yo konya na bagaka konya bagaka bandi. None kero mugaka achira go saba chibesa siringi 200. Moe. Abangina bone Christmas yekire. Konya wale more byombe. Ebyombe biribiye nande byombe ina baka bako bachibesa kwa indirect. Ao abageni ngocha bali mambi okwasi elibwa yamo. Kwa kora shopping ya 800 wato make yombe chiri bubere. Kakia bangina bono December ko chikoba munyora bagaka. Bangina bono balire inse bone byombe bono ngo bagana muri besa. Munyora bagaka. Goriro muga kesa ati. Moko semeli. None kerara iraga ndo bogorie usigo mopimo ko ro maretere raba. Nera be kato tuma. Anye kwa sinyi kumubulie na mbesa price te komo ndo lie usi na mama akalirie usi. Kara ire igo mopime kuru getingiro gotira. Aya ndo lie koro te jiro. Ocho mo gase na kera kinera lie ndo kieke. Asinge njaba ngina ngo stress bara bagaka na barabo. Ono kumubulie suku ngitokoli. Mugako bange suku. Era toli kumubulie yanga suku kwa golire. Mukumwa boneki tukie yaro ngakibona tokobe suku kwe tukie.
kuswati wande baamini okay good okomina abana barabunga kibakoba obakolera chianga manyera tuli kumuli ngaya tuli kwegorera mwali Yesu kwamo ko wikachanu alikwabo mwamate nakibona abana bako Yesu ono ukwanora kanoro bako igorote nene ngakia abana bako chiarali oino mosacho komanya goteyo hana asa abana kumubuli ikubona norengeti buna abana no kobera isiko gaiga diba moka moga mbere si gosene obishye ino cyo obishye no mubwate cyo obishye no chiankali kana mubange ngoreka mo kwikasa abana mwakwano muno oyo ono mongina go tiotereria abana so mugaka you set children against the dad kabona tatu mino ndunduro chienga yako ire chibesa mutabwati chibesa no naye no gwatendo kieke ikaranza anse mubange biya ketosoronya sato sini tukorumwa koyo biya andeka tokande Christmas tomenyo bogima bwerevo yaito nyasato konye tulie suku biya mongina tigati muka somolembe na mwari ntio mongino mbanda angeriti naringe gasi cia satambe ngamenyoka ngamwaka mautari abarweire no tukwari ne bakristo ita bakatoliki ngamwari ne deka yo mwario invite nande nginyolete na mubori ngumuri mongina ngakibona goteba anje timbwati mangana muchota ya bana bawo nyasaya abaseseni that is what she said. I remember ngino nenyolete karo mongina aringe wheelchair etumusabere ngati muka somole anjiri nyasaya tata mubikema mutongero nanse na Yesu Kristo mwana wa Mungu rejo tubareko no moyo mtakatifu ulituna Bikira Maria sote no wansio birato abambe tu aso musaraba okweto tinde to tinbwete chimagombe digoria matukata to orogete kurasa bakule olinete gorasa karansa sokuli kwa Nyasaye tata mubikema korona ene ko ambe imana bakule na nchira somo mtakatifu kriskato rike takatifu kubekwa mko watakatifu kurusi wa kwebe ukoroka kumo beno motako era. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa ajili ya kipaji cha huyu mama Esther ambaye ulimtoa kama zawadi katika familia hii. Asante kwa maisha yake, asante kwa maisha aliyotoa kama sadaka kwa kanisa lako. Asante kwa familia na watoto ambao Mwenyezi Mungu amewalinda katika mateso yake na ugonjwa. Mwenyezi Mungu umekubali na umuite ili apumzike na wewe mbinguni. Tunaomba roho yake Mwenyezi Mungu ipumzike, uilinde familia yake na Roho Mtakatifu, na pia Mwenyezi Mungu afariji wakati wa majonzi. Bwana tunakuomba utusikilize. Tuombe nchi yetu, tuombe viongozi wa serikali mbalimbali, serikali ya kitaifa na serikali za county, na pia tuombe wale wote ambao umewapatia wajibu wa kuongoza wananchi Mwenyezi Mungu, hasa wakati huu mgumu wa kiuchumi. Mwenyezi Mungu tunaomba wawe waaminifu na kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Bwana tunakuomba utusikilize. Jotobo linya sato sini balitonzi tuachirega. Ligane ligalia wanchane lia sumikirwa singoro chaito. Nyasato konya litukinye. Tuanje Nyasaye. Tuancha abande na kwerengera limono. Munguro tsoiwe. Dear God, this is a time of a crisis in the entire family of Kemoni and the Mongolians have village fraternity, because our people are burying an average of 2 villagers weekly. Mama Esther and the ones who have passed on are not the problem, but we who are living are the ones to ask how we are going to go to the eyes of God. Lord, it is a time to search deeply into ourselves for the inner strength and the resolve to take us to a godly safari or synod. Lastly, Lord, let us gather here tonight, know that there is neither happiness nor misery in the world, only one comparison of one state with another. Nothing more. Let us wait and hope for salvation by the will of God, good God. God gracious, hear this my prayer. God gracious. Esa itomia bia mana sengencheke wakyo mongina Esther. Bia mane kiagera kwa mubeke taso wiko bwense okorire mirimo yaye bia. Bia mane kiagera atigira abana baye magega na abachokoro Nyasaye twasabiro barere asengencho bia bwao monguru otoiwe. Asuge Maria waishoirwe neema munguru nare nae kwa nyolire gesyo kubwa abakungu bonsi na Yesu mwana bende aonane gesyo
Mario mtakatifu ngina Nyasaye tusabire ntu abasaria bono nase kero kiu kwaitu tunomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi tukaranse ngakie sadaka tukuyalika ni wangu aya nengakie sadaka awa kwaya wake nchuo chane gwitobiria ne sadaka tokorwa baadaye ndio tutatoa erongole korango wango sengenjo kwaya na mama Katoliki waweke uniform chongea kalita karibu tokora murambo wango baadaye uliora toka na bwate kegeni naende nabo agokereta baada ya sadaka. Asante. Lechbeye moja goja wosio wali balenga se sadaka njugo cha wosia moko ira na gocha bali mwale ke kusangereria alafu family enye mobwate kaini keni moko taso musasiroti mobera se sadaka kumbaya da machigisi tuira negocha wali walenge go sangereria tafadhali saraba minteri kwa sikene kene yanchuno monguru Nyasaye tata tio monguru abate ke mansikoro asama asenye jo waskana watagiri taria na sobiye boito no wekerisikia ya takatifu ame. Bwana tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Mama Esther na kwa kutia shaka kwa mwanao ndiye mwokozi mwema. Tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye hakimu wake mwenye huruma kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaomba sote tusimame. Totene tuenzi tafadhali. Kwa heshima ya huyu mama tusimame tukiendelea na misa takatifu. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo. Nainua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Njema
Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukiisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukikusifu bila mwisho adama yako mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa naye kuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakavutise vibachi hivi ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yalipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate akakushukuru, akomea, akapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tangase fumbo la imani. Kristo kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa umetusahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mimi na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako linaloenea popote duniani. Ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu Francesco na askofu wetu Yusufu Mairura na wakilero wote. Ukumbuke watu Esther, Maria, Gregory, Andrea, Clemencia na Teresia uliyewaita kwa kutoka dunia hii. Wajalie ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa upatiso washiriki pia ufufuko wake. Kumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote. Asa Mwenyezi Mungu, tunasiombea familia zetu zinazosongwa na misukosuko ya kimaisha na pia changamoto. Utupe ufadhili wako Mwenyezi Mungu na tusipungukiwe, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mako yo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukusa kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa imani tusali sala yotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maofuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo. Tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Amani ya Kristo. Uimusi nyine matayo marembo Kristo.
Mwana kondoo wa Mungu, ondoa dhambi za dunia, tuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, ondoa dhambi za dunia, tuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, ondoa dhambi za dunia, tusaidie. tazama mwana kondoo wa Mungu, Yesu Kristo ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri ya wote walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili damu Yesu Kristo tindi tupate uzima wa milele. Esara yogotoliwa tolienyole Kemoni obya Maria babonsabere Malaika no mwanchonko cha saltale yasa. Esara yogwancha manyire nyoro mutati Yesu moleo tingo neretyo konyoro mwena manyinga Yesu egobe ibebyane monguru tingo neretingo soe mwane ne otebe ngane moyo kano moyo no wene. Esara yogweitia yadoko ibyane byonsi binakora ikara ebyakoberie naye no muyake gima kuroti ngulu yasa no kwerama. Esara yogusasima Yesu nyasa monenone na igora saltali igoro ne turekira solengo gusasimande na wanchire ne nkoro yonsi ninkolieti no wekana oicha sende oicha wono ngonchoro nkoro muya. Bali bakonyora bachigocha gusyo mono wa Catholic waliwa mchango mrambo wangu tobekera ine yamo
Tusimame. Tuko tena tukire. Tuile sala ya ukora. Kero ya mali elia altari. Olio kwa ni karati yake olende naye musio minto. Tutene toli elia altari kero ya mo. Tusimame tafadhali. Sala baada ya komunyo. Tuombe. Bwana Mungu, mwana ametuachia komunyo bamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Mama Esther afike kwenye karamu ya milele ya Kristo. Anaishi na kutawala daima na milele. Mungu abe nainwe. Yasamu byonsi abaseni tata umwana no moyo mtakatifu. Mutino marembo Yesu Kristo ni senta takatifu ya yalire. Keti no kuikaranza. Keti niku oka. Aya, tumsifu Yesu Kristo. Number 1, ngosaba mabera. Oseo urusko. Wakabango minyoka matangane na arare gali eka no mungino na rusire toro kuruteresia. Ali para kurumade. Mango minyoko chiabere sasta. So ngosabe gentekemo. Ase program ya tigaire be sensitive to time. Be sensitive to what? Time. Chinsa mukoligereri. Number 2, weather. The weather. You see the weather? Weather wono mali rende gosilire. Weather na rolire. Okwana mangana mange igo wasaliri. So ngosabe karo okurangari gocha gusiga igo kwana ni maitwa na bantu bekenyero twa cold story eyo. Be very precise. Otegerere. Karati ekora ruchi program security mugongoni. Uliyo kwa kwani karati ekorera. Korera karanza. Mateli twatenga gento mwanya banda takire gutwara mono na maskani. Tali binde bitokara karibi. So karo ka uli bagoiche gusiga iga yente getangani. Be very precise midegi. Ngoroku Father Benedict Omare Poininch. Ngoru ke kano parish. E family omaga Kemoni pore. Wakalo sembara kor. Story yereo. So lende uiste chairperson ni wa matanga. Asensi. Msia kwa wapi? Wangina ndo basiketa soborai. Be very precise. Tosa konya gali gojia gosia. Ando matege mbrake gutubo bali wachi kwa nyumo bere wachi gutwara muchano. Be precise and be very strict. Oyo go chanda. Olikiriri etalia yo nontomero wacha kekano. Ncheko mocheki. Family pore sana nyasaba sini. Family joja mai wegesio. Njufata wegesio. Family nene ya Kemoni nyamaete. Wande mbale na akore misa wangu iga. The family come forward. Familia chongea mbele. Familia akinju wangu iga nitura konyene. Abande batwire irumale. Njumba igesio kyo mwerio. Akawa chukuru wachuku mbale batali kuweke gusi. Grandchildren. Great grandchildren. Great grandchildren. Abuga wono. Come forward yonga njibosio. Mugusuka gojange na father. Alimora kwe bicha nere igana na bego chako. Nga father onero litwage tunere bicha. Aw yakor kunga Father Benedict. Nere lirio chitelio mongina. Abande tena kurugoro meka sako. Ore kaf, eke kaf. Etu kiaro ne tu na bocha kurusi motu. Skocha rogoroga ya. Bale wa weta ko tonye retu ki. Mwaro ile family. Nandinga kiale ngocha kwa babia una na akurire gukwana lingo bagesio mwerio. Family una ngo bagesio. Mbachi kwira nande bachi gocheria kabere betamburishe tari boigo. Kile karo betamburishe baskoro gorasi ningo batende. Tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa ajili ya familia ya Mzee Kemoni. Umemwita Mama Esther, tunaomba apumzike kwa amani yako. Watakasa wote. Wakinge na maradhi ya kimwili. Wape Mwenyezi Mungu tuliso la kimoyo na roho. Na pia Mwenyezi Mungu tunakuomba wawe familia moja. Pepo mwofu wa shetani asiwatenganishe kama familia. Waunganishe katika Roho Mtakatifu. Wape matumaini katika maisha yao. Na wanapolia Mwenyezi Mungu wakati wa machozi ya mama, Mwenyezi Mungu tunakuomba wapanguse machozi yao. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
introduce. Akina ba kutu bara introduce wacha kwa karasa bani makuna mtu. Ndr. Obe. Pore mongi. Tata ni wacha wewe. Sikuwa na kuchimanga. Action. Ayo kwa kile bakali pa mejipa amini na wewe yende. Mko kwa kutu kawa kina ba Tiri. Aba tiri bago jaba kwa na mali taba abo mondo yo. Damu mondo. Ngito da. Aba elia bago tuanga yo ma ba introduce. The clergy, our friends who have come to mourn with us, our friends from where I work, my colleagues, our friends from Kisumu, Kakamega, Machakos, and from various parts of Nyamira. Hamjambo. My name is James Kemoni. James Kemoni is the last born in the family ya Mama Esther Moraa. So I will take this opportunity to introduce all our family members who are here. Eric, a daughter to, a son to Helen. Okay, Eric Ngari. This is a Rejo Anchinga, Manoti, Masi Manoti, Sarah Nyanyuki, Robert Muthama, Irene Anchinga. He's our second born in the family of Mama Moraa. Her name is Ellen Anchinga. This my family, Mama Watoto. Her name is Vera Nyaboke, and these are our children. Here is Melanie, is our first born in the family of Mama Moraa. This my brother, Charles Momanyi. This is also my brother, Kennedy Kemoni, also Momanyi. This is also my sister-in-law, Rael Nyamira. This is Aunt Ndege. This is my brother. His name is Benson Makori. His family, led by Grace Makoni, Orina, Bernard. There is Hassan Makori, Everin, Lucy, there is Richard, and there is Douglas, and then behind here, your name? Amos, Nicholas, Makori, Albert, and Susan, Everin, Susan. Then here is Dr. Arnold Makori. Then here is my brother George Morara. Then here is Menge, who is also one of our nephews. I want to say on behalf of the family, we are grateful for the clergy for having time to come to mourn with us. I also want to take this opportunity to say asante sana for all my colleagues who are here from the Ministry of Lands, Fiscal Planning, Public Works, Housing, and Urban Development. We appreciate your presence here, and we don't take it for granted. I also want to take this opportunity to... hatujamaliza. Okay, sawa. So I can hand over to the church to guide me. Nimeambiwa program ijaisha. That's what they say.
En bate ando kulkoira. Abate ando tuira. Abate ando tuira na. I've been advised that we will proceed with the church program. Then I will come in later to give a vote of thanks to our friends and our local community and all those who have had an opportunity to be here to mourn with us and to show that they really value our deceased Mama Moraa. So I will not continue with what I was doing. Tutamalizia mwisho. Asante. Bia mone family na be protokere igonge family ya egwegesio no musasiroti akaremisa ya elire. Ora acha koru photo of thanks ya karoto akoriro muroberi pi. Bono konyora twaikeire twarenge binyoro sengenjo fata go chigotinde ko monginonde abantu makweli abuchire bono chikanisanchi akwananke na fata buna totebi ntoko enda mamincha bono toko enda saba iri nabasani abuna bwa bantu abanene nkagerete bacha koleraga kaki nare ko bari quest mu bwati buna fata ateba bali kora nyore kwatebi gweito okwane go social duty kente kanene ketaga neirie senke ye no gosaba na bokoruo gosaba etoko chakera muswati omwabanya beta naro okuruku bwali mongina bwali mwachakire gwesagara noene kerarate nenindora sakorukuru bona muswati wo nkorera muswati omino abana ba Nyasaye gonko bakwani mbuya more mwesi bari mwacha mwesi ko toapore mwana yo minto jena arorene na tia yenje bweke kyagera tware babere boka inje bweka bana tigara tena gochirogora ali origererie kamera ndigere gocha ona ama kweli na wale twanjanire nga oswati omintaro tonyorire ekiagera twensi no torachigabwo onde tariora beta etera sama kweli aya ono yongo tawenga ka kure nje ono timbwa tingere ndeda kwane nje gondo no gokumia kiagera ninje bwe kana tigana na ndeda orenge baba orenge baba kiagera no na ale gocha ande no na kinerete akarango chase baba nje no na bana bayo nko bakere simina batene baba mbuyale ono tonyorire nkinda kore kiagera makweli na wale timbwa tia mange nda kwane yonko matebinga bakwane tene Nyasaye bakagenda Nyasaye akamwanja ntuntu amwanjite buna abana bamwabo tingo kwana mange kyagera wana twaitonyori senge nchati garete mwaba bweka nakikyagera na mwali kondo kuna bono nkoira na sa abana besta nchakero monene merani ekaromera ni agotenena na abana baye bonsi pi ekiagera nebicha yoka korusi gutindi ko moi kondo chisa chiarire misanja koru twae gwegesio igo nkomwari konda agosari mera nitigatenene na abantu bamoko bakoruba samaro seito ngumbwari mwari gererie kamera nabona atebegu
sani ba mera ni ba makoba korungumbu tikamera mani mobe bwange kyagere mbrango tuere embe nyasa ento konyara koyetanga aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense imeya radio Vuna. aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense imeya radio Vuna. aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense imeya radio Vuna. aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense imeya radio Vuna. aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense imeya radio Vuna.
aya namangana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inyechense ime ya Radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inyechense ime ya Radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inyechense ime ya Radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inyechense ime ya Radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inyechense ime ya Radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inyechense ime ya Radio Vuna. Kumbe Muhindi alikuwa na watu wengi na wakuwa wanaelewa Kisii, ungeniarifu mapema. Tumeomba msamaha. Songeni kwenda huko. Muhindi gako na gukorerwa Mumanyi. Muhindi gako na gukorerwa Mumanyi na Josephine. Babwata abana na bachokoro na barabumba bwata basa. Salute. Abantu ba Mumanyi. Babata maitieri ba Mumanyi nande no ginga moramorke. Tenena basani ba yagocha. Bantu ba Mumanyi abasani ba Mumanyi. Koruso ba Josephine yonsi abantu abonga ibare Mumanyi. Ngoro kwa ginga rakini Mumanyi na lieli kabande. Mara wale walikuja kwa niaba ya Mumanyi. Wale waliokuja kwa niaba ya Mumanyi. Koru Mumanyi next nongera
gose James omugabana tako no ikaransa yo kore irutena ne family yao na abasani hao bono bonse. James wale walikuja kwa niaba ya James, kwa niaba ya gavana, kwa niaba ya mheshimiwa Amanyavoke Fera. Sijui kama wamenipata. Kwa niaba ya gavana, ya Fera, ya James Gosongera. Karibuni, karibuni. Ndo charo mkokoti naenda bwata bairi abange. Mugabana abwata serikali kaunti ngima. Sawa sawa barusi bare bichabuya. Rosi ligero libona abantu ba media bako bataye mogende buya na libiche yeraro kanebye. No. Mwakura abantu ba media mogokora Montebio mugaba no maite no musani obwata bakaba sikali nabranyore no ene bomu nira gosebunduki tomoya ibaga oyo basikaina kwanega mbali gosaransa gabana na tomusani oyo ora kwane igonga bana njetima timosani oyo akwane nerenko SPK ao mosani oyo moli bakwane na be protocol igabangi narago salio morobeli bo monginesta sawa Biamono, thank you so much. Yes, otonyora libageri na intu twarwa nya biemba wisa korige none broge bio none chia machinde njiri jigire nya biemba ase governor nera member na anda bwate yanga ni tubegete intu tuachege goteba pole ase family pole ase kenyoro na ende nonya engakie ya kero munginara arete na no mutungi oye na ende jinga kijonsi pi na bachikobe chomoko na richabe cha ekerero akipole pole ase family na intu tualinya biemba goteba pole biamono no yarengego talinga nomo talinga siasa gosekura ba kobolia omoko gotya koro kupamela Pamela na basani bae Pamela ne romo kogotyo Esther kai kiabere bwe kai gatigango na ramo beri sina inche na akabuchiro ocheri arabe yakomo karibu na mwensi gocha karibu bali abasani bapa Pamela bwata basani bako director morotiga pone karatu akolire korwabo ngochenchi kepindi omongina Josephine bono na ikeri administration inchoge nderere na akolire abairi ondo wege erongoli ondo bwata rambi ya mesa nere gocha sia kware kreta gocha Josephine chakiro biamona sengenche elibaga nembura yature lakini nebisio igo twasese ni una twatigeri chinga kitoko nyora tukwanani timo genda
mwagenda nero nguru mwarenta mutigero nguri ga egere bacha batware chinguru mara kwenda ono tu ikire sensemo ya bagambi ngwarigania arangeria bagambi bande na bageni bya serikali bale maiga baiche asokolero mongino yo minto Esther mbuya mona selibaga embura ne paraka gekoro mongina na omonto lege bwe biti asobo koleri na endo mosemia kere mbure gotwa ebine bisia singa na sekenyoro yotura aba benge sana urire kamera turaba benge omugaba na mwesimiwa oitunane na sobo koleri bwe ministry ya lands na basani ba ibuna mete Nairobi kaindiri mugocha for taika chinsini niga morole kane una mwibange toyo makwane kurwa gunyore sasa balibo mobisa James asagokora kaindiri njubwango tusonge hivi kidogo na tuangalie kamera tafadhali. Ninawaomba kwa heshima muniruhusu niwapatie na watujulishe majina na mmoja aongee kindly. Ase abairi bo mong'inorale Moraa Esther wairire kwa sasa hivi hao wako mbele yenu ni wale ambao wanafanya kazi na James Kemoni kwa Minister of Lands Nairobi. Akona ukubwa wake hapa, lakini kila mtu atasema jina yake kwanza. Sema jina tu. Habari zenyu. Mimi naitwa Adeline Okelo. Tunafanya kazi na James. Habari zenu. Mimi naitwa Janet. Natoka huko Ndhiwa, Homa Bay County. Habari. Nancy Jerry. Habari zenyu. Naaman Mwinyi. Habari yenu. Muthomi Kaburu. Biamole. Jenkoro kunikolas yoyo muchogende sitomo soveti asa marieta ngoro kwa Fedson Nyagakora na watoka karamo na Mr. Kemoni ministry yemo. Huyu ndio mkuu wa Kemoni kwa sasa hivi, lakini naongea kwa niaba ya ministry. Kwanza kabisa tunashukuru jamii hapa kwa matayarisho mazuri, na hakika nimeona Mr. Kemoni watu wanakuheshimu, so shikilia hapo. Hatuna mengi ijapokuwa siku ya Fridays hapa kwetu Kisii matanga inakuwa mingi, so kwa hivyo sasa kanere banda moina toturie wanakuwa wengi. Ngori kwachera kolera moina Mr. Kemoni, I think you can appreciate wale wametoka Nairobi wako na wewe, kuna wengine wako njiani, so kwa hivyo usione tu kwa wachache ndugu kiasi namba nzuri, so kwa hivyo hatutaki ongea mengi, tutamuongelesha kando. Asante. Asante sana kwa kufika. Sasa mtoto wa Mama Esther anafanya na Kenya National Police Service. Those officers from Kenya National Police Service ambao wamekuja mahali Makoli anafanya, ngia hapa mpigwe picha kwa niaba ya Makoli. Mr. Makoli, nataka wenzako ambao wametoka Kenya National Police Service ni kama wako Magata kuja hapa ni nyumbani, wewe ni askari, hata ingawa huko kochu ni kuweni wangu hapa, mimi ndasukuma wewe wamesafika. Mr. Magata, my brother, you can take chance, tuangalie picha alafu ndio uchukue usukani. Mimi naitwa Magata Michael.
huyu ni my uncle mwenye amelala ni my grandmother. Unfortunately hatuko ofisi moja na yeye, mimi na yeye afanye na idara ingine. Na sijui kama kuna wale wanafanya na yeye wamekuja na yeye wamekuja kumwambia pole. Kwa hivyo nitauliza anko kama kuna wale wamekuja wale wanafanya kazi na yeye ndio awaalike. So anko sijui kama wamekuja wapi kina Berusi ama wametoka? Na wikiri labda wametoka wakiona mvua. So iko wengi walikuwa hapa saa hii muliona, lakini ni kama wamechomoka wakati wameona mvua. Alafu iko wengine walikuwa nakucha, ikawa deputy president ako Kakamega, so ikasuia kidogo. Unajua sasa waliangalia wakaona mimi ni mwili kidogo, OCPD ni mtu mdogo, na hii ni president, deputy president anaingia Kakamega, iko graduation Masinde Muliro. So wakaniambia pole Mr. Makoli, we shall come later. Lakini wamenipea pole na wamewapea pole kwa kupoteza hii mama yangu ambaye mimi namuita queen. Namuita queen stroke king. Kwa sababu ya nini? Mama mimi aliwachwa na mimi nikiwa ninafanya standard 7 CPE, na nikarudi nikasikwa na mama na madada zangu wale wawili muliona, Eren na Meren, na nikafika hapa ambaye leo naweza chifunia ama mnaweza chifunia mnasema tuko na mtoto anaitwa kiwango ya OCPD. Nimetembea Kenya karibu yote. Hata siku moja nilikuwa Paraguay wakati askari unatwangwa kabisa, mimi sikutwangwa lakini nilipoteza 42. Hiyo si ni mambo ya Mungu. Ngine katokea pale Kapenguria, OCS na wengine wakaenda, mimi nikabaki. Sio ni mipango ya Mungu. So mimi vile mama ameenda, najua ni Mungu amempeleka na anatupea baraka, na tutasidi kuombeana na ili tuweze kuendelea mzuri. Kwa majina naitwa Penson Mwindi Makoli Kemoni Arayas OCPD. Asanteni kwa wale mmekuja kutuchunga. Huyu Mugambi mimi nimelelewa kwao. Baba yake alikuwa headmaster. Sasa mimi wakati huyu anachabwa na mimi nachabwa, mimi nilikuwa naishi kwao. Asanteni sana Mugambi. Asante sana Bwana OCPD. Sasa yetu ati kwa niaba ya madirekta ukijiandaa nayo utusangirie ngori, wacha niite chief wa Busamaro Masaba ambaye amekuja kuomboleza na sisi. Mugambi ominto injugocha. Egere nayo uruengora yakaro mongino yo magokoro noyo muabo Mugambi kurunka ngombwa. Asante kati. Bienvenido Mugambi. Kuna mwaigwa Marieta Benson Bosire ngorokwa. Ondo yo nyangeso nandende umuchiwo Busamaro Masaba location. Mugambi chochi nere to bekaine kurwaseke ngumbueke. Tiangiri bagire na nje ndupore ya nego jase family. Mheshimiwa gavana bana ba mino bonsipi abayiri amona basani na tebire pole asoko musirima mumino. Sinye twaze bunto kwana mangana mangi abuno Mugambi na nje ngotaka abantu bayiwera. Na nje na wonda yetenyi were ekarongo batiga samloka nyasaye nga onsi piri iri tuasariti asomo gondo ayeteni ndo atebeti ko gukunto koreki ogukunto kwe lakini na ndabu da dead obugimambo koreki obugimambo ro nyasaba sin Biamano Mugambi. In fact mumete buna rera chiskuru ntuanjiri lakini mwamente ini ya maskani amate munara ali akorwalia naenda abantu mwabeira batrief asugo sikama ngana ya serikali ekora amate mwatare okora okoruo ne missionero ya tuanjira tuabera kwani apa ye mission na management ya skuru omwalimu we skuru we kindly inchuo kwa mbu otole kwale gukana na injembe kaya na serikali ntwale guikaransa biya mono naende kugubosera bwao twakorere nyangi yo mongina kwana linganeri
Asante sana Bwana Chief. Waombolezaji wote ambao wamefika hapa na wazazi wa hii shule, kamati ya hii shule, nitachukua fursa hii kusema ni fursa kubwa sana kwa kubaria kwamba mtumie uwanja huu. Vile mnajua kwamba maagizo ya serikali hatutakani kutumia hapa, lakini kwa hapa sima ya mheshimiwa alikuja mpaka huko kwetu Nyakwerema, akanifuata huko akaniomba, na mimi nikasauli board of management yangu wakatukubalia. Kwa hivyo kwa sababu ya heshima yake ndio ilinifanya nikakubali tutumie uwanja. Kwa hivyo tunapomaliza, wala ambao mlikuja kwangu mnakumbuka vile tuliahidiana. Kwa hivyo tunapomaliza mfanye vile tuliahidiana ndio tukue na amani. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mecha Rollins kwetu huko Nyakwerema. Asante sana. Bono tigangwa na mangana aberuka uyo magokorora na inche na bonde bune member ye family ge koru mbaba umongino yonda akwane bintu mbirante betibibire nkwanere kenyoro ne family umongina nanjete kanisa sana. That is why umongino yo buna raire rogoraro mogotura kinabare kwenda paka gekano uchigo jima egento kende kitubwate ba nanjete na kurwa basemia noyo mobo mbwati setting kaigore njire yere mata unabona gwikira boya kararwarete na bamungina ari kwenda ucha nanjete na mbwati seti agwata mu meta batuleti bana na arwito basemia tukabwatera n'abantu tukanyora kinjira igo nanjeta magenderero bunasirete umungino yegenta ngete bunaraire nsari na ikasangita tata itikorore gento gekuru kwa marua igarenge mugisangione na bakondangiria nagenda paka nyomba mwaje tuagamba ongati baisi bunabwente kora abantu igonde bwensi kinga kiechi amarwaya asaliria abantu amarwaya orore buna kereo engore kunyire bunege sima ogendeke maambi toikorore rio kimari ne kirasi gosegento gekobekwa amarua korakana njere kabireri omontago sonu kiusi nande kiatiajuka tali binto bironga abantu bakuribona tobwatera ne bintu bunebyo igondo bwate gento bunekyo tiga tobwati obasemi buno bwomongino na abande bare korwa nali torakini bisa kubinde bigo kigukina bono mambe bikikoba abantu bogosemeria ntabyo mongina buno tasometi abantu boy orarire abantu baye na abantu bechogete abantu abatuatigara tiga tobwati omutindo bwomongino oyo kuitere usauri eyo yo mongina aruete nkagerete toise konye bwati yense ito ne onchoreri na endo basemi boli bwaye ata waisi na bwogere tengo kolere gasi bakabona na ende kisemi antigerete nje na atabure tigento kurwa somongina na orarire tingos kamaega na ende niteme ko bwati siguna abantu baito erinde se iterabe gwetera magenderario mongina igete ko torokyo mwongoso tubwaterane yense itebe buya ata waistinta itiko ira chinga kintambe ahanka ayande torakwane batae bali banda barainatiga utanyora libaga esengenjo echinsa lakini naende inashukuru sana ase miseni mwabange misa yacha kamapema geko era so montasirete egento gete ase nkeyo ne misa eyo mufata asimeka senka na se kenyoro gito mapema omugakanya igoti naende ro muirio monene na gucho tosangiriro ngori omonginoria magokoro inchugo cho orino yo mino raire gosenya ko kwete nchuba no na yangwa tokonya aria naende muna mochango ritwa kwa toriere iraria naende chota boko ikeiga na inche ninjondo ne naende atobwatisi nchukwane omwakanya igoti tatamoke nchuto saberero ngori
nabo moikonga rende buna nayo gocha gotosabera tiga magokoro akwane. Abageni ba mama mwarure chinse mwenye chinse mbiya more wairira soma nene mogogeta asekegeni kia mama oyo entuga uswati bonko urengo muyakera somuntu ne nyangi yaye yabeire ngiya igo kende nke yo tora arusi gositamente ase mama egento kwarusi igoro yomo ngino yo buna ararire gesucheye oroche chirori chia mama abasani ba mama igo togogeta ase ngencho mama orarire tiganga abana baye na abachokora abatigire nyasaba seni nanda abarende babe buna mama oyo igo baswati ba minto meni o minto nerena egento buna mama arenge ntotigana mama aganje toma noti aiga moje mwebe nga mama ochire nto basa koba yamo ase iga biyamo no tigamo seseniwe omogambio minto nyasaye tigawoseni buna naroriro obangete binto mbiko babuna nyasaye anjire ase igo seseni kumwensi kama okogenda mogende wiya na nyasaye baseni mwensi biyamo no tiga bono to mutangani gototangana asirongoli biyamo no mogaka biyamo no mogambi asoko ngali bageni nayo mongina nyanchama kwa rueta ande watoiro mosuto bwa bokonyi nayo kali kwagacha seitandoje ngombia sana mwana uri okoleta boiga na anda achagenderere kwanza nachukua fursa hii kabla sijaomba hii nini tunaita sadaka ya mkutano. Ningependa kushukuru Mungu sana kwa maana ametuwezesha vizuri tukamaliza ibada vizuri na tukabarikiwa vizuri. Kwa hivyo tena akatanyunyusia ile baraka zake za mvua kidogo, inaonyesha baraka zake. Mvua hii inaonyesha baraka zake. Wanaonkorwa tolere ngoli lakini dagetenche ndebyo yo mintoga iga na ndora tokonya matuka mange mugambi mbyamo liwa konga nsangelire nguli lakini mwana inchili bageli kwanga enkoli ira mocha kwa mocha ngeo musani oneo yo kole minimase ititie samatuka mange atusabire nguli abakwani na ndatusabire nguli kyatinda rogo chagaiga nintu anchito komo tegera bwana nyachio umusani onari naende natokore gasiga anti abakwanie na ndo tusabire nguli kya na nkoro gwatu mubuko mo network nchetindo cyo siningo ikere ono aina orato gwesere gente mbia mono mutangania soko ngaliwega samalieta naitwa Edward Nyachio oyo nyangaunde sitane kaige mbonga kwa huyu mama amelala oyo magukoro injiro moja koroe baba James are my uncles kwa wakati huu na nachukua hii fursa kuleta pole zangu kwa hii familia. Vile mmeambiwa ati nichukue nsangelero ngoli before ndara sangelero ngoli, msichana mmoja ambaye tulisoma naye anaitwa Pamela. Wakati alisimama hapa mbele tulisimama naye kwa sababu tulisoma naye Mutagara Primary School, na Mele ndiye alikuwa anatuchunga tukiwa kumsobeti. Kwa hivyo naleta pole zangu kwa hii familia sana sana sana. Tiangili chinga kechi ko ngire chinga kechi ndebye family pole na ndengire chinga kechi ko tebye kanisa enga sister osogo sangelera ngoli igo tiangire chinga kechi ko tebi omotangani nyaigoti osabe tutarasangelera ngoli. Asante. Mara tu baada ya maombi wala ambao tumechagua wachache msimame muende kila sehemu mpewe hiyo ngoli. Wacha tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mungu Mwenyezi, tumekushukuru kwa ajili umekuwa na sisi tangu tuanze hii kipindi na tumefika wakati wa kutoa rambirambi zetu kwa familia hii. Tubariki na bariki kila mmoja yule ambao atatoa na wale ambao wachatoa lakini utawabariki kwa njia nyingine. Kwa hivyo tukianza kuomba kusanya
tusaidie, tusanya, alafu tukimaliza tupariki hii familia katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Wale ambao tulichagua tena lende bumanda bwangu bwatira na uchabu wangu tokole onye rambirambi eregabwo musome. Umugambi ontebiri umugambi bugongo bwa yere nsaiga mate n'umugambi oritaire iganyorwa ke na barenge goikirania oja korua pole oja somongi noyo, lakini ameomba radhi angeweza kufika kwa sababu alishikwa na shughuli zingine. Ngoja ngebese ni ya wako lete ngoli balete gocha abande na mokoleta irungoli je mutuga iga bali ba mokoleta irungoli gocha mutuga iga eliege enyale go konya bagene bali ba gutigara maiga na bali ba gochicha leta irungoli gocha mutuga iga erongoli nere konya bali batigaire na aya bagende ba gochicha banyora erongoli banyora no mabera agorwa banyara kokole kwerende banyara koegwa na bali bate buti baite round iga baite round mo ruchibesa no na onye watu mwa Regina, tumeshukuru sana, asante sana kwa erongoli ngia kwa rule. Regina ametuletea erongoli ngia mburango jagere gotwa. Asante sana mugambi kwa kuleta erongoli, asante sana. Asante sana mugambi serongoli ngia no mokende onye go sinyugotenena na bongoje go jange sole nje ongoro kunyabutu mambo leo seitone sana na kabairo mukansara kale mugambi Kemoni no musani one abana bane Charles no mungina bantu magocha igo pole yitonele tuatebire pole. Asante sana mambo leo serongoli ngia. Naona wageni wengi wamekaa karibu mtoe rongoli kwa hii familia. Karibu mtoe rongoli kwa hii familia. Ukishindwa kusimama utaniambia nikuje. Ndaweza tembea hata karibu mahali mko ili niweze kuchukua pesa kama umeshindwa kusimama. Kama umeshindwa kusimama. Asante sana. Asante mbiamona serongoli, asante. Asante. Jinga kinjira era maete photo of thanks there ruegwa no manyene familia kwa hivyo tigako genda. Program negenderete igo tigako soka program negenderete. Bali mwate bigumwete round morete rongoli gochicha kiare korogana abantu baro sire baikaransete. Sawa gwakorire bimpe aya director mbia mono sengencho gwa tokonyira sogo sangererie rongoli bali baere goeta iga mogokora na mokoreta gocha arafu koruga abo ngori ore gwaka photo of thanks. Hello ngori ore gwaka photo of thanks kuri family ngori gwaka photo of thanks. aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna. aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna.
aya namang'ana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inyechense ime ya Radio Vuna. Aya namang'ana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inyechense ime Ya. Recho moiguoria nchinga recha nchinga ndiye atasoma hadithi za mama umugano injugo chosome aye abanda Babere. Niambiri noyo. Ya, nikatoba hebu na toko babo tando. Niambiri noyo. Ya. Wara ibure nango kwana. Ayobo kwana nyonyo. Sasa na. Mwa tempo ba tempo. Nabgata na. Mwa tempo ya. Nikaba nomba boli. Nataka kusimamia pale. Ya. Tigango tortegera rumugano, tigatotegera rumugano. Fundi wa mitambo Kajoncho, hapo ndio mambo. Abarari baitongo bareta tuli baadaye baratubikira mang'ana maya. Mugano no royo. Nawasalimia nyote kwa jina la Yesu Kristo. Mko salama? Ningependa kusema shukrani kwa vile mmekuja kutusaidia kupeleka shosho yangu kwa mahali pake pa mwisho pa kupumzika. Ijapokuwa tuko na huzuni bado we celebrate. Ruhusu niongee na nitaisema in English. I hope kuna mtu karibu na wewe kama utaelewa Kiingereza ataweza kukueleza na Kikisii ama Kiswahili. Hii ni maisha ya shosho yangu Esther Moraa Kemoni kutoka kuzaliwa hadi ambapo sasa ametuacha. My late shosho Esther Moraa Kemoni was born on 20th October 1932 in Gucha village, Gucha sub-location, Bosamaro location, Nyamira division, Nyamira county. She was the daughter of the late Onguko and Kerubo Onguko. She was sister to the late Mboi and Ocheku. Mukatikista njugocha. And Buari. Mukatikista achagocha. Marriage life kolewa kwake Aisabera buata iga. My shosho was married to the late Kemoni Kiongo in 1950. She was blessed with 7 children. Auntie Melen, my mom Helen Anchinga,
the late my uncle Stephen Obare, Uncle Benson, Uncle Charles Momanyi, Uncle James Kemoni, and Auntie Pamela Makori. And she has left behind 25 grandchildren and 9 great-grandchildren. But I think we are more than that. Spiritual life. Mama Esther Moraa Kemoni, my shoshos, received sacrament of baptism in 1961 at the Rangenyo Parish Church in Nyamira County. She was a strong member of the Mongorisi Catholic Church, where she participated in various church development and social activities until her death. She also received anointing of the sick at Oasis Hospital to her death in November 2022. Sickness. My late Shosho enjoyed a good life, a life from birth up to some time in 2016 when she started to become feeble and sickly. She was treated at various hospitals in Nairobi, Bomet, Kisii, and Nyamira counties. In 2021, her physician, Dr. Nyangwaka, recommended that she put under home care management, which was done with regular doctor's observations. And on 24th November, her health deteriorated and she was admitted to hospital, where, unfortunately, sadly, she passed on the night of 27th November 2022. She died at the age of 90. To my aunties, to my mom, they loved you, Shosho. Grandchildren and great-grandchildren, we also loved you. But God has loved you. And may you rest in peace until we meet again. Yes. Ekero twaikira asanga munaya ntwara na rugumbi mono abageni baitu bakurwa chinsa mochonse to wakambi mono eyene sabrokese ya mongorisia asa kurukwanga bogichora ekero mogo ikanya sai bwemeganda abaseseni sana mukati Kristo itombi mono abantu baitu bonsi enare gosabanga abamura bali abale kobogori gosenero liye gosukaiga mukati Kristo njota tebye erinde amangana manyako bagwero. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Chinga kichiga ne chiria tokuru esara yo moelio tobe komo ngina se egari tomaye kwenda komo eni ali asenka yae so baliwa inchungo gocha ba Kristo bake egera tokole usa inchungo cha ba Kristo bake amona family inchungo cha turu esara yoko imokurwa segeti. Yes, yeah. Abachokoro bonsi togenda gochiaria aba Kristo baito to mungina esara yo moerio esima yo moerio amanya kuimoka gochienka yaye. Iyo bono. Gosabatore aba Kristo bake bakigo aba Kristo bake bakigo cha sesara yo moelio aba Kristo bake na abachukuru bae balia mochigo cha toru esara moelio gosie katore sanduke nchugocha wale wale uwanja senge joko tiga tuensi toru esara yo moerio echina chinga ki tokore mongina esara yo moerio enda chikotimoka
Sara ne yamonkoira echinde tochikochira gali ase tochikomubeka ase mbera ase lieta lya tata eli omwana eli omo mtakatifu tato itore igoro lieta lya olusiku bonda bwao boche owanja kokolekana ensayo abuna igoro otoye bone endagera yetu yabono turusie byito buna ntogotiga abago tochegia tobasa kutobeka sogotemwa ne otobale korwaso wensi masoge malia waichwele nema Mungu nale naye kwanyolesyo kuwawakungu na Yesu mwana negesyo Maria mtakatifu ngina Nyasaye tusabire ntu abasalia bona sekero kyogweito amina. Tusorole tiga tusabire oyo minto oyo iga Esther Moraa Kemoni ase omonene oito Yesu Kristo atebete nga inche ninche okobokiwa ninche obogima nigo togosabira omobere nigo togosabira omobeke ase gati y'abatagatifu n'abachorwa bawo oyo minto oyo iga Esther osibetiwe n'amache epatisimo na otuniwa n'amaguta ngayagenda amatagatifu omonguru otoiwe rero ngokoba tore oyo minto Esther ase orogendo rwaye rwomoelio korwa ase ense yiga Nyasaye nigo amubegete ase ense yiga nabono omurangeirie amwe obugima bwa igoro butakoera nigo tokobeka omubiri oye ase liroba buna embusuro y'omubiri elio abwe koegwa obosiani n'omoyo oye no anyole omogoko otakoera omonene ngogosaba tole oye oyo minto oyo iga Esther obogima botakoera ase obugambi bwao na abe n'omogoko otali n'omoelio n'aba abatagatifu bao se emyaka n'emyaka yonsi. Kiraiga tugusie kumubire tuchake umusabaro tuguchiasi ya abachokora bamura bonse pi kamura anje njugo chege tuwekega abachokora iwachuku wote vijana wakuche pale wali walenge kero twasiekire wana neturi kumuyigora kwali twakori mungina mbiyare ya abachokora bonse kinanyarega tafadhali fanya haraka kwa sababu ya mfua kora bwango asenge nje yembura
Ya abachokoro baikira abugose. Okay, onya baikire. Tutaite tubangana ari buya abageni baito mogenda gochiari astwate abamonya wale ndagera turagire. Yewono. Kai abantu baminto David Arasa mbiyamono umwesimigu narurenga lakini chinsa chaira umwesimigu kanto koligelie James Arasa mbiyamono sana David Arasa mbiyamono sana David Arasa umate munango kwa naiga igwekanete gusiengi maikagara bono tuli Vuna live mbiyamono sana bono oyinoro mubero obwo mongina ekero mogendrete igo morigererie Vuna no irabwo na chibichango bwatwa chire video ekero togendrete kogenda igo mubaye time chire buya no nyombuna ntomo etiri bageri ndato tebyo mubayeno mutangasachi bwo mupira nyamoko iwo mutangasachi oli bwo mupira sana na royo oyo mwabo obwoge omwana bwoboge na royo oteneneta sense moye chige yechi kamera ndiamono sana ya ekero togendrete gotabambi yamono bageni baito baikabos togendete gwakambi yamono bono mocha kwa mocha kabageni bande bagendete korageraria bono tutaete kogenda tusindigiso mongina paka arinka erinde amasabo yo moelio omongina atigare kagotimoka buya DJ ndage tobe ko musiki abu bono omusiki bori ogwako gosindigiso omongina buya gochika akitu kwa kora bakaki tupa hiyo hekima tutatu aya namangana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. aya namangana maya asenjera yowekiranu